Tinapalabas, saan ang makaturog ni Chona, iti saan ngay sasangpet ni Yurin. Dita ang nalagip naman ti anak da nga inauna, a pinanaganan na iti Maria Socorro. Iti met sabali a bangir, ginutigot met ni Yurin ni Elisa, no makadar ay tumetlaeng iti umadadin a graduation na. Ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapaulwan. Iti Baroko. Elisa, or-oray ti sumbat mo. Makumay kan tumatlang iti graduation ko. Tsaka mo, Jurin. Anya? Ala, nakawit ka kitin. Rabiin. Sana kang agawid. Aging kaadyak maamuan ti sumbat mo. Lupat gam ti awis ko wino saan. Anya? Jurin? No kasapulan nga orayak ti sumbat mo aging gatbigat. Aramidak. Kaya't mo ka di? Ama kaungat ni Nanang? Anya? Naglagi pa. Napilpilit lang ni Nanang anang pasangbay ka dito balay. Ibagam ngamin ti desisyon mo. Kat pang-asim. Patgam ko matiawis ko. Anya ka lakit din aya. Sige man langan. Umayak to into nag-graduar ka. Agpaiso, Elisa. Agyamanak. Binaragsak nak iti daytang imbagam. Sige, agawit ka nga ruten. Mga makaungat mi Nanang. Alaan, Jurin. Uwan, Elisa. Agawid akon. Kat agyamanak na umay kan tumatlaang iti graduation ko. Kunakman no umiyanan ni Jorin dito'y balay, Elisa. Nanang? Ngamno kasta ko matirantana. Bugawak. Nanang, amo ni Jorin dagiti limitasyon na. Iso saan arumbang aramidan nyo ti kasta? Tanya ti orasan, dandanin tumanga iti rabi eh. Pasensya kayo lakuman, Nanang. Uwan ngam inramraman da kon anapuyatan. Abay nga minadi kay pailanapan naturog. Gaputadyak kayat nga abutan na kayo ti inggat bigat nga agsarsarita ka ni Jorin. Saan da kam kumamot nga strikton kin ni Jorin, Nanang? Anak, tay ko na akon. Nurantam nga aklonan ti ayat ni Jorin. Panunutam ko may ti maminribo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti masangwanan. Di ka agtanag, Nanang. May pangkaplang iti graduation ni Jorin ka na pagsaritaan mi. Saan aga po iti panagayat na kanya? Imposible. Dayjay, akinabayag ti panagsarita yo. Saan naman laan na dakamat ti panagaram na kan ka? Saan, Nanang? Tati inururay na kanya. Kat ti panagwan ko iti awis na adumarayak to iti graduation na. Kayat mo asawan. Impasigurado mon ti dadaray mon to iti graduation na. Wan, Nanang. Apay nga impasigurado, di mo man lainyo man kanyaak. Nastan ka di pa'y ayuman ko kada kayo, Nanang. Kat, no saan kantong nga ruda palubusan? Nanang, adan nakam ko. Iso nagdesisyon nakletan. Ama panak to iti graduation na. Pangaasiyo, dito ko mamat pawilan. Tanam na maam nga ta, amaragsakan to ni Chona no makita na ka. Awan bibiyang ko, no kagura nakman ni Ma'am Chona.
Tinapatag kat matungpal ko timbaga kinijurin. Elisa, tanagbalin ka di matan anapatagkan ka ni Jorin. Ha? Apay kat namatan ti pagpagayo nanang. Gaputa madlaw ko. Kasla at damat tan rumus-rosing apanagayat mo kan ni Jorin. Pauna yan ni Mami. Enturog ng matlatan iti sopa dito'y salas. Kan nakaon pa iti TV. Awanan ti mabuya. Mami. Mami. Agring kayo. Ing kayo iti silidyo kini Daddy. Jorin, ada ka iho? Siguro, naimasan nyo man ang tinagbuya. Tanakoon pa ilang ti TV. Ay, huwan nga pa iso. Awanan ti mabuya. Iso nga, inidap ko. Mapan kayo niti silidyo. Nagpalabasak lang mat iti oras, iti panagbuyak. Ngam kinapudno na iho. Si Katigapuna, no apaya nakaturog ako dito'y salas. Anya? Inururay ka. Aging ka na ilibayak matan. Daytat adat na kada kayo, Mami. Kadiyo kaya ti maturog no mabalin. No didak mapasangpot dito'y balay, no kasto'y arabi. Amo mo ti makagapo. Adamutin ko, no di ka mapasangpot, iho. Mami. Saan mi ngayon limot kan ka, tinapasama kiti day di kapsat mo. Kat saan mi kaya ta mapasama kan ka ti kasyay. Ta sino kumamati mang kidnap kanyak, Mami? Nalipatam ka din, nga da tayo tinangat o pedestal ti kagimungan. Baknang tayo. Saan nga imposible mapasama? Nga ada agturad amang kidnap kan ka. Anya? Waniho. Isana da papanam, agpakada ka kuma. Kan saan ka agpakpakarabi asumangpot? Kasi ta, tumanggan ti rabi. Aldawan, agam na imas paila ang titurog ni John. Bigbigat ngam addan awag kanyak ni Criselda. Hello, Criselda. Agyaman ak ta sinong batang matlaang di awag ko, Victor. Adda ka din nasisita nga ibagam. Bigbigat ngam mawag ka. Talaga nga anda, Victor. Sige, ibagam. Amom ka di nga imay ni Jorin dito'y balay, idirabi. Amok, tanagpakadamat kanyak. Amo ka di mat ni Jonah. Imbagam ka di? Saan? Siyak lang ti makaam mo. Saan mo kumalatan nga ibagbagay di asawang? Tama nga no pagikaruan ng tunganan di anak ko. Saan ka madanagan? Awan panggap ko amang ibaga ni John. Agyaman ak no kasta. Tumangan ti rabii, edi nakasangpat ni Jorin. Gaputa inururay nati panagwan ni Elisa. Iti idadaray nanto, iti graduation na. Maragsakan na nga rod unay, edi padamag ti anak ko na pagwan na ni Elisa. Adumaray ito iti graduation na.
Ngam numabalin. Saan ko akayat nga dumaray ni Elisa? O, tapay. Kaputama nga numadadaol to ti aldaw ni Chona. Anya. Nagimas ti kape. No kastoy amapuyatan da tao. Permitidanag ni Elisa. Idi imbagak nga oray umyanak iti balida. No di napat gantikid daw ko. Good morning, iho. Good morning, Mami. Ah, Sige, agtugaw kayo, tagkapi tayo. wen. Takayat kamatla ka sa Rita. Siya kunti mang karga iti napudot adanam ti tabasayo, Mami. Napuyatan ka nga magman nasapa kamatla na kariing. Owen, Mami. Ah. 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 Nagpudot ng makapabangar. Owen, Mami. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. May papan ka ni siya. Nasakit, tinakamnakan ka, iho. Awan ti mabalin ko no kaluksaw nak, Mami. Iti saan ko apan ang sungbat adagos iti saludsod na kanya. No kayat ko wino saan ti mapan iti ibagbaga ng outing mi. Tap na maagasam, ti sakit tinakam na, awagam. Anya ko mati ibagakin ko na, Mami. Di ibagam, makasurot kan tumatlang iti outing ayaw awis na ka. Anya? Wadi ho. Tapno saan nga sakit tinakam na ka. Mami, sigurado nga adon tupay lang ti obrami ija eskwela. Kalpasan ti graduation mi. Iso adyak makapan. Wan, nga kayat mo nga rod, akagurgura na kalatan ni siya. Awan ti mabalin ko. Naguraan nak, Mami. Aniya? Ay sana mabalin na di ka makikapya ka ni siya. Oh, Apay ngamin akayat yula unay. Amay asidagak kinisasya, Mami. ulit kanimanan, ha? Gapo, tay so ti kayat ko nga ayatem. Lading itak, Mami. Ha? Ngum awan ti mariknak nga ayat iti dayjay a babae. Hello, Griselda. Nakawag ka man. Wan, kapot ang parikutak iti panakikapian ni Jorin kan ni Elisa. Amom, Griselda. Mas daawak. Sipod nagamamuta. Kanayon ngagparparikot ka. Sipod pa ini. Oh, Kapot ay may manan ni Jorin dito'y balay iti rabi. Kat aging gana iti tangga ti rabi. ne. Anya timbagana. Imay na inalukoy ni Elisa. Nga umatindar to iti graduation na. Ket, nalokoy na. Wan, kat dahil tamanan di problema. Anya kalakiting, Griselda. Apay pagproblema am data. Kaputamok asan ang magustuhan ni Chona ti ipapanto ti anak ko. Dayta pa iti maysa adilawag nga ugalim, Griselda. Un-unaam dagiti pasamak. Kaputa amukon ti ugali ni Chona. Wen, ammom ngagpaiso. Ngayon pag-aamom langan, no pumayso na itaad da iti panunot mo. Dominic, San ka kumaunay ngagbalin nga overacting, Griselda? Amangan, no adang agproblema ka iti dayta ngar aramidem,
ken makaala ka pa'y iti sakit mo. Jorin, iho, ang problema la unay ni mamim iti saan anasaya at alin na nga nyo ken ni Shasha. Anya nga rod ti kayat yung aramidak, Dad. Awagam ni Shasha, kat ay-aywam. Anya? Jak kayat, Dad. Saan mo kumamat unay apasaktan tirik na ni Shasha? May mayat no kagurguran ak unay, Dad. Tapno di unay maidagkat ti bagi na kanyak. Saan anasaya at tikasta? Kan may sa, ni mamim ti kalaban mo, no di mo kasarita ni Shasha. Iso nga awagam, kat ay-aywam. Hello, Jorin. Agyaman at sinong batang matlang ti awag ko, Shasha. Anya ka diti bagam. Kuna ni Mami, ana sakit ka no tinaka mo kanyak. Gaputa, ipakpakita makaslawan na pulos ti patag ko ken ka, Jorin. Shasha. Okay. Ibagamon ti kayat mo nga ibaga. Katne, agrobrobuatak. Ada papanak. Sa dino. Di mong salubsuden. Tadid mong tumutlaan kayat nga agpakuyog aken ka. Shasha. Pasensya ka lang kuman. Nujak makasurot iti outing nga iyo awis mo kanya. Apay ngamin. Adon to pa'y lang ti asikas sa media eskwelaan. Kalpasan ti graduation ko. Oh. Okay. Saan kun nga ipilit? Tad di ka maten matuloy kadagiti ka kaduhak no di ka umay. Anya? Kat apay adiyo ituloy. Jurin, awan tumat lang tigan ganas tagpasyar no saan ka akakuyog. Pasensya ka kuman, Shasha. Nung na dito'y lang asidag ti pagpasyaran tayo. Kat ipasigurado ang makaumaya. Ha? Agpaiso? Wen, tapno saan ka nga gumura kanya? Oh, sige. Kumita ak nga rod iti lugar na pinta sa papanan tayo. Victor, ang problema una yan ni ex mo gapoy ti anak mo. Oh, tapay. Gapoy ti panangawis ni Jorin kini Lisa. Iti maside ka na graduation na. Maragsakan ngamin unay ti anak ko, no addan tumat ko man ni Elisa inton agradwar. Ngem, ti saludsod. Kahit nga tati asawa madumar ay ni Elisa. Sigurado asan? Dahil tati pagdanagan ni Criselda. Amangan numapabainan tulang ti anak na. Agna nga rod tinasaya at amaaramid. Kasaritan ni Jorin ti inana. Ipakaam muna nga umay ni Elisa. Nakikapyan kanyak ni Jurin. Ituloy ko ti planok amang regalo kan kwa na indot graduation na. Pampanonotek, tinapalor nga irikalo. Tapno, mabainton asaan amang pagusto kadagiti kayak ko. Anya nga ta tinapintas nga irikalo kan kwa na. Oh!
Oh. Amokon. Wala. Abay kitinakaan. Regalo ken kuana ti modelo ako ti. Hello, Shasha, iha. Nakaawag ka ba? Auntie, good news! Di kaya't ko amuamuan niyo. Anya na ita. Imawag kanyak ni Jorin. Nakikapya kanya. Oh. Nagsaya atin do kasta, iha. Wen, auntie, kaya't kaputadandan ti graduation na. Andan to sorpresa ken kana. Oh, anya mo na ita surpresa biti anak ko, iha. Sorry, auntie. Ngamjak mabalin nga ibaga kada kayo. Maamuan din tulata. Inton tumanon ti kaaldawan ti graduation ti anak yu. Oh. Ala, agura ayak nga rod ba, tiha. Jorin, iho. Adda singasing ni Dominic may ipapaniti panangawis mo ken Elisa inton agradwar ka. Anya ti singasing na, Dad. Kunan nga itat na sa papay. Masaapol nga ipakaamumon ken ni Mamim. Nga umay to inton graduation mo. Dad, Oo, apa saan ka makasungbat? Di mo kunaan nga awan plano mamangibagakin Mamim. Iti ay ito ni Elisa iti graduation mo. adda, Dad. Kat, bayan nyo. Ta ibagakton kinkwana. Agyaman nak, tada kayon, Mami. Juan, saan kami na nag-overtime kini Elisa di opisina, ta? Mabandog kami, mat. Oh, apay, kaslay uray nak. Anday bagam? Adda, Mami. O sige, ibagam marudan. Ibagamon sakbay ama pa na at pelas. Mami, dandanin ti graduation ko. Kat kayat ko nga umay to kumamat ni Elisa. Aniya? Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.